Anyalaki din! Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sa paragiti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno adda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno adda man ti ipusta. Tapno adda man ti buyakan dagiti nagalas ang marites ti lugar tayo. Ay, wan husto ka, itiday ta nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tin na ito, Joe. Ay, anya day taboy bayaan paray. Na iti manimpos ni Ela iti Facebook pare. Nagganas mo tin ti panagtaya ko dagiti customer da ija hangout. Aywan paray, nabuyak mo lang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapan iti pwesto ni Ela. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sakmit amapan. Ano tama pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isaganaan taman ti ipapanta ija hangout bar. Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, gambasit pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplap sana di tao dito. Ngamno pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kas iti kalahan ko may bagan. Di importante. Kat saan tayo amasiro. Sa bagay, magkit di Ay baga oras siya, Ela. Kan badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmag nga oras yo. Katuan pagyamanak unay taimay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan Awan pa rin ko iti daytan. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa mati curfew hour. Alaman nga rod, agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige. Mapitlain. Talakimen mo. Unay mo tan dagita naginom. Basit lang ti ininom da. Ngam nakaturog da mo tan nakaslamantika. Nga ron. Sapay nagrigat da ingan. Alangan kit di mat asaan ta ida paawidan. Ay makaawid ako na. At dapay nga mintinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Kasta ka di. Kat numet ka. Uray mo na ka nga gawin. Ha? Uray, klaing na amariin dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardumarta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki din na niya. O sige. Ano sam nga rod nga orayin ang makariing da Kalpasan na. Ag-close ka matan. At damat igam mo asosi dito'y bar. Okay, friend. Agad-agad ka nga ro diti panagawid mo, ha, Ella? Hay! Nasaya at man tanakariin kayon. Ponsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man, Jo. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asyo man, pumanaw kayo matantan eh. Agawid ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko amariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kasta ya. Ang mga numabalin ang makikapi kami pa eh. Sakbay kami nga gawid. Anya? Alamat na. Anya ka lagi din ali. Alaman lang nga. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tama ikat man di hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Ta sigurado sapsapulan na kayo nagita sawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar.
Bading? Un adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bardayan mi. Saan lang tama po ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda. Anyag ka tangam. Hay, sa anak agumatang nana. Damagak la kumakada kayo, ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod, nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan mo't ana uray ko. Ay, saus, napanan na ngay ngatan. Ha, napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaaway, takasarita mi tinasayaan. Balasan ko. Nasayaat man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Gastaki din di pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ron ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, ta saan ka anagawid idirabi eh. Di ta igid adi. Anya? Alala. Talusan kang umano nga takasta. Ato iti suldok. Lati dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makungkuna. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din birugan. Anya lagi di nga. Ha? Maamwak laang nga dababaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Ah, Amangan kit di ma, no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. di na naman. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax. Ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella Jilly. Iminum kami lang. Nyaki din. Ay, kita ma, amumatan ti ugali ni bakit mo. Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uy, ka din, nana. Saan na bali ah? Saan kami mo't napan nag-chicks ako na yun? Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsala. Kasanungay pare, mapanta ka di manin ije hangout inton malam? Kato na pare, agsuldo tamo inton malam, mapanta di. Sige, te ipurmaak man iti kastonay. Nasladda kahit asaw na ta, purma pare. Ay, kwa, sigagit di mo't pare. Ang mga nakidimot, no ko nam apurmaan ni Bading ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga ni Bading. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare, di laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong Kardo kon manong Punsyo. Ay, wanila. Imay kami manin ah. Ay, katwa na. Awan pare ko titiday ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas itisigot at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa laeng. Ah, kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ella. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading.
talaga at parikot ti ipapaay na day lalaki. Ha? Ay, sino man ang tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana, ket ni Cardo saan manen anagawid idirabi. Aniya? Jak nga rod amo no sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen, talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimat, no napandala ang nag-relax, saan ang nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, ang napanda ka no hangout. Hangout? Wow, ni Ile, hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay, no, makitakla day nga Ella. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichik sa ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata si ka anagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yun. Anya? Apay, at ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on, Brenda. Parang ako nang dayta. Amok akas taunay ti panangaw-awis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Silang samot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposiblimat no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabas ka man. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ha? Ti asawam ti pangibagamit ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardangan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko. Ay, nakaskas daw man day nga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Kung nga ron, naku na napayasar dengan kanot ti asawa na, o di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, na yan. Ha! Dagita ti liklik-likak a klase ti babae kat. Nasing putak kunak. Ngamno kakasta abambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda matiin may Diyak mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, na yan. Amo, pa'y daya Brenda. At ang samot ang dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasday Tanusyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, April. Alang kidi mo tabaybay amlaang. Agwa mo kasta. Lipakang. Tagnakang. Maranaak laday jay nga Ella. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Ano ka din dito na ibagbagam rin la? Apay, isakit mo? Saan mo't angasta? Apay ngamin aya, angasta una aguram kan kwa na. Gatawan mo ti dagas nga aramiden na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang alipak ti maramanan na kanyak? Ay no, makapangariyat daya babae! Nagsayaaten a panagranata, Ella.
Ha? Ay, wan nga rod, anya? Nagsayaat talaga. Anay ko! Apay alinipak na ang matan! Dayta tinasayaat para kan ka. Amom si ka, Brenda. Di nakpagsasawa ni tiliklik-kudak, anya. Maawatam? Anya? Anyat pa pa may pagbagay iti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Ko, mabit lang. Ay, awan ti mabit lang! Ay, salbag ka kit di. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang? Ay, ada boyfriend ko niya! Anya? Isuasaan mo nga ibagbaga pilpilitak ti asawam nga umay iji hangout? Ta iti kaano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung namatlano kagwapon ti asawam? Ha! Diyan ka na nga! Di mo't maawatan ti kulay na dayta pingping mo, Brenda. Ay, di man karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay, unay ngamin. Anya ngay itan. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ella. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ella nga, di na ngamin kayat ti kasta. No ti kunana kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan madgayam? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brenda aya. Husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ella ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid dakin ka. Kaputa basol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ella, ha? Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom ija hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngum ijayan da Ella, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka akastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban. Mawatam. Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si kamanan? Ha? Oh, anya. Adda ka di pa iti maibagbagam kanyak, ah? Ay ikwa, awan Ella, awan. Ibagam laang no dapat tiririm kanyak taag pinadas ta iti kabaulan. Saan asyak ti padpadasam ha? Anya? Tapno sumardeng ka iti kastang aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam ana imbag. Ibagam asaan ngom umay iti hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takasta unay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya? Anya? Tapno man sumardang kan nga agpampanunot iti saan apod no? Kan saan nakapagpabasulan? Ay, makapangariat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan numalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.